Eshula ya 29 okucwecerezibwa kw'orurembo Ariyeri. Yeyiwe Ariyeri orurembo rwa Dawudi yatiiremu orusiisira. Mwongyere omwaka ha mwaka amagenyi gabeho mbona ku bwago konka hoona ndyabonabonesa Ariyeri habeho kucura n'amaganya. Kandi Ariyeri haryambeera nk'amahega ga Ruhanga. Ndyakuteeraho ensiisira embaju zoona kukurwanisa kugota seminaara kutumeho ebyokukurwanisizaho. Bwanyuma oryagarurwa ahansi ogambire omu itaka ebigambo byawe birugye hansi omu mucuucu. Iraka ryawe rirugye okuzimu nk'ery'omuzimu rigambire mpora omu mucuucu. Konka omutwe gw'abazigu bawe guryaba guri nk'omucuucu n'omutwe gw'abatiine saasi nk'ebishunga birikutuntumuka. Nikwo biribo omuri ako kaanya. Mukama w'amahe aryabateza okuhinda kw'enkuba n'omusa n'endigito mpango n'akasoroora n'ihunga n'ebirimi by'omuriro gurikurya busha. Omutwe gw'amahanga goona garikurwanisa Ariyeri boona barikumurwanisa n'ekigo kye bakamubonabonesa baryaba nk'ekirooto n'ary'okworekwa kwa nyekiro. Nk'uko omujara aroota naarya akasiimuka aine enjara nari nk'oine iriho okwaroota nanywa akasiimuka n'ekyaka akirine, okwo nikwo omutwe gw'amahanga goona agarikurwanisa Sayuni gariba. Mwegire ebifa mutima mube byo, mwehumye mube mpumi, mwesinze mutanywire, mugwererane mutanywire birikusinza. Ahabw'okuba Mukama abashukire omwoyo gw'oturo twingi, yahumya amisho ganyu nibo banabi, yatwekyerera emitwe yanyu nibo bahanuuzi. Okworekwa kwona kubahindukiire nk'ebigambo by'omu kitabo ekikwatanisiibwe akamanyiso. Abantu kubahika omuntu orikumanya kushoma bamugira bati kishome, abagarukamu ati tindikubaasa kukishoma ahabw'okuba kikwatanisiibwe akamanyiso. Kandi kubahika otarikumanya kushoma bamugira bati kishome, abagarukamu ati tindikumanya kushoma. Mukama yangira ati abantu aba nibanyirira hiihi bampe ekitiinisa n'akanwa kaabo n'eminwa yaabo konka emitima yaabo endahare. Kandi okutiina kwabo n'ekiragiro ekibayegesiibwe abantu. Nahabw'ekyo reeba ninyija kukora omurimo gw'okutangaaza omuri aba bantu, omurimo gw'ihano kandi ogurikutangariza kimwe. Obwengye bw'abanyabwengye baabo buryahwaho n'okwetegyereza kw'abantu baabo abarikwetegyereza kuryasherekwa. Baryareeba enaku abarikusherura munonga aho Mukama enaama zaabo, ab'emirimo yaabo eri omwirima abarikugira bati nooha orikutureeba, kandi bati orikutumanya nooha. Kandi mumanya kucuruka ebintu. Omubumbi ashemereire kwinganisibwa n'ibumba. Kikareetera ekibumbirwe kugamba aha mubumbi kiti tiwe yambumbire, nari kiki ekyahangirwe kugamba ahari ogwo wakihangire kiti tarikwetegyereza. Timuri kumanya kwasigiire akaanya kakye Lebanoni kuhinduka omusiri gurikweza munonga n'omusiri gurikweza munonga gukaba nk'ekibira. Eryizooba ebifamatu biryahurira ebigambo by'omu kitabo n'empumi ziryahumuuka zikira obuhume n'omwirima. N'abacureezi baryayeyongyera kushemerererwa omuri Mukama n'abooro b'omu bantu baryayesiimira orukwera wa Isirayiri. Ahakuba abatiine saasi baryaba busha n'abagayi baryahwaho kandi abarikusherura oburyo bw'okukora eby'okutahikirira baryamarwaho. Abomesereza omuntu ekigambo nibamubeeherera. Orikuhanira abantu omu marembo bakamutega omutego kandi ohikiriire bakamwimusa ekimushemereire nibamutura busha. Nikyo Mukama owacungwire Aburahamu arikugirira eby'enju ya Yakobo ati Yakobo tarigaruka kukwatwa nshoni n'aha maisho ge tarihinduka kundi. Ahakuba kwarireeba abaana be abu naahangire bari omu nsi y'ahagati baryahiisa izina ryangye ekitiinisa kandi baryaha orukwera wa Yakobo ekitiinisa batiine Ruhanga wa Isirayiri. Abarikuhaba omu mitima baryahinduka barikwetegyereza n'abarikwetombaita biikirize kwegesibwa.